Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Haberler informasyon takımı sonki adisiler hakkında Oslip kalarında tarif edecek bugün programımızda. Kırım Tatarlar Ogdeki prezident saylavlarında Vladimir Putin'ge kol tutmağa hazırlar. Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Sudak şehrine bargan son toplaşuv keçirdi. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde Umum Kırım Yıl Studenti konkursunun neticeleri çıkarıldı. Bu ve diğer malumatlarını bizim yayınımızda seyretiniz. Kazanda Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin Müslüman dini teşkilatlarının vekilleri ve Bulgar İslam Akademiyasının rehberleri ile görüştü. Sovyet geçişatında dini tahsil sisteması şekilleniyor ve yerli ilahiyat mektebinin inkişafı sualları seslendirildi. Bulgar İslam Akademiya işinin birinci neticeleri müzakere edildi. Vladimir Putin qayd etdi ki, İslam dini Rusya'lı medeni kodunun mühim kısmı, Müslüman ümmeti ise Rusya'da yaşayan çok milletli halkının mühim kısmı ola. Kırım müftisi Adjamir Ali Ablayev Tatarstan'a ziyaret çerçevesinde Cumhuriyet Müslümanlarının dini idaresinde bulundu. Anda Tatarstan müftisi Kamil Samigulin ile görüştü. O Tatarstan müftiyatının leyhaları ile paylaştı. Yani kompleks ile tanıştırdı. Anda endi Tatarstan Cumhuriyeti Müslümanlarının dini idaresi yerleşi bundan gari Galiyev camisine ekskursiya geçirildi. Bu cami Cumhuriyeti en eskilerden biri sayıla, onun yaşı 200'den ziyadedir. Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. И мы тогда еще говорили о необходимости возрождения богословского исламского образования в России. Наши российские мусульманские богословы были признаны во всем мире в качестве очень уважаемых людей, их мнение высоко ценилось. И, конечно, вот за годы советской власти многое было утрачено, если не все, многое было, во всяком случае, выхолощено. И нам надо создавать свою школу. Kırımda şehirlerinin ve köylerinin tarihi adlarının göstergiçler peyda olacak. Bu haqda Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek bildirdi. Resmi adlarga tarihi adlar koşulacak birinci göstergiçler fevral ayında yerleştirilecek. Bugün biz göremiz Prezident Vladimir Putin'in sürgün etilgen halklarının reabilitatsiyası haqda emri işte amelge geçirildi dep qaytırdı Ruslan Balbek. Yarımadanın 1400 mesken yerinde tarihi adlar qaytarılığı planlaştırılı. Kırım Cumhuriyet Cemiyet Palatasının reisi Grigoriy Ioffa Çiygoz'un Avroparlamente çıkışını hiçbir vakit olmagan, görülmegen ve işitilmegen dep adladı. Ioffa'nın fikrine göre 2014 sene fevral ayında Kırım parlamenti yanında teşkil etken kalabalıklar için Çiygoz'a çıkarılgan karar adaletli edi. Hatırlatamız, Ukrayna Kutlevi malumat vasıtaları yanvarının 24'te Aktem Çiygoz çıkışlarının videolarını Avroparlamentinin insan hukukları boyunca dinlevlerinde cemaat o günde gösterdiler. Anda o bildiri Kırım'da emiş tişlerine barganca silahlı köpekler adamlarına horlaylar. Kırım Tatarlar Ogdeki prezident saylavlarında Vladimir Putin'ge kol tutmağa hazırlar. Kırım Tatar cemiyetçileri bu haqda öz fikirlerini ve naqtai nazarını bugün Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde geçken tögerek masada seslendirdiler. Bir ağızdan cemaat hareketleri aktivistleri, aksakallar, alimler ve din vekilleri hitapnameni kabul eteler ve Kırım Tatar halkının gelecek prezident saylavlarında iştirak etmege çağıralar. Öz fikirlerini Kırım Tatar cemaat erbapları imza ve muhr ile tasdikladılar. Vesikada Kırım Tatar halkı yaxşılıkны ve Kırım Rusya ile birleşken son yapılgan şeylerini hatırlagan haqda yazıla. Нам есть что и с чем сравнивать. То, что уже сделано Россией и ее президентом Владимиром Путиным для крымских татар всего за 3,5 года со своей очевидностью затмило то, с чем мы сталкивались до этого. Bir артından çıkışta bulunganlar Kırım Ukrayna hakimiyeti ve sonki 3,5 yıl içinde denişken ayatakta hatırlattılar. Reabilitatsiyakta emir Kırım Tatar tili devlet tillerinden biri tayinlengeni ve emniyetli obyektlerinin kurulması.
Если говорить о духовной сфере, это строительство соборной мечети. Кроме того, был закончен комплекс духовно-образовательный Сейт-Сеттар, который строился на протяжении 10 лет. Вот он в 2015 году был закончен. Кырым Муандислик педагогика университетінің президенті Февзи Якубов тарихқа адалып, Кырым әр вақыт Русия ile olғанына хатırlatты. Чүнки тап 1812 сене 4 Кырым татар атлы дивизионы біріншілер арасында Париж шеріне кірділер. Кырым женкі деврінде есе чарлар генераллары уруш мейданындан қачқанда Кырым татарлар ордуларға мақсулат кетіреділер. После возвращения сюда, к себе на родину, еще остается комплекс проблем, как бы каким-то образом выделяющихся от других крымчан. Вот поэтому нам очень важно вместе выступать и вместе решать эти проблемы. Ну вот языковая проблема остается еще очень заметной. Кырым Девлет Шурасының вице-спикері Ремзи Ильясов Кырымларны чешет айын ойынларға берілмемеге верухтан түшмемеге чағырды. Әрбір адам өз сечуіні yapmak керек. Выборы вообще это эмоционально, такая вот сразу среда возникает. Не надо поддаваться. Спокойно себя вести, невзирая даже на различные политические позиции. Необходимо нам сплотиться и сделать выбор в пользу стабильности, сохранения и поступательного развития. Кырымлар ве айрыжа Кырым татар халқының векілері сайлавға мұтлаққа бармақ кереклер. Чүнки тек Русияде Кырымда милли саясат меселелері ве тамыр халқының суаллері музакире етіліп башланды. Деп сая Русия президент окындемелетлер арамынасибетлер бойынша шураның азасы инкишав жемаат тешкелятның президенті Искендер Белялов. Я думаю, мы, крымские татары, живем на своей исторической родине, живем в России, и мы должны участвовать во всех процессах жизни страны, жизни Крыма. А один из важнейших вопросов – это выборы президента. От нашего участия будет очень многое зависеть, что будет, какие процессы будут происходить в Крыму. Яшлар тешкелятның векілері де ярмада инкишафны тек Русия президенті Владимир Путин или Корелер. Жизнь – это выбор. Если мы сегодня проигнорируем выборы президента, это тотальная ошибка для народа. Потому что народ должен участвовать в формировании государственной политики. Народ должен участвовать в формировании своей национальной политики с призму сквозь государственности. Кырымлылар bu sene ilkide Rusya президентini saylayacaklar. Bu vakıyaşımda yarmadada aktual saylam. Bu haqda erkes laf yürsetem. Evvel oz гражданлық нұқтай назарына білдірмек үшін ярмада сәкенлері имза топлав нұқталарына келеділер. Олар Русияның 16 регионында яратылған еді. Хатırlatамыз, президент сайлавлары мартның 18-інде Кырым Русия ile бірлешуінің 4 елығы қайдетілген күні кечежек. Алиме Кайбулаева, Эрвин Эмиралиев, Факим Бекиров, Миллет үшін. Кырым көпірінде 2019 сене стационар постлар пейда олачақ. Қарар ұқықи малюмат берген ресми интернет-порталда нешаратылды. Бұл Кырым инкишафының федераль мақсадлы программасына кірсетілген денішмелерге айет. Весі қанын яны чешіт Корея Кырым көпірі ішкі ішлер органларының екі стационар посты ерлештірілуіні назарда тұтты. Аязлы ава Кырымлылар үшін сынав. Синоптиклерінің малюматына көре бөле суық ава афтанын сонуна же девам етежек. Ачық авада чалышқанлар урбаларыны деніштірділер. Кезінтіге чыққанларға sıcақ чизмалар, ветонлар ярдым етер. Evleri olmağanlar için kızdıruf noktaları açıldı. Kırımda оларының sayısı 155'tir. Bu haqda Ayşe Шулакова. Здесь находится стол, диван, на котором можно отдохнуть, стулья. Bu Ахмежитте Дюбанова соқағында ерлешкен стационар қызынуф ноқтасыдыр. Мұнда қызынымақтан ғайры керекли ярдым алмаға мечбур. Кулер, чайник, сахар, чай, стаканы одноразовые для людей, которые нуждаются в срочном обогреве. Bu ноқтаға тек evleri olmаған адамлар дегілді ағыр вазиетке оғыраған әрбір кіші келе біле. Тренге автобусқа кеш қалдын мы, яда мобиль телефонны толдырмақ керек ма? Шымділі бұл ерақта чоқысы адам білмей, пек сувуқлар да жоқ. Оның үшін геджеті қыздырып ноқтада адам чоқ дегіл. В этом году похолодания только сейчас начались. Да, у нас журнал регистрации существует. Регистрировался только один человек 18.01.18 года. Вот. Диспетчер там принимала, в присутствии органов внутренних дел привозили
Человека в течение 1,5 часа он погрелся, попил чаю. Умумен Кырым боюнча 155 стационар Кызынов нокта чалыша. Ахмежетте шер мемуриеты 16 нокта ачты. Оларның бірісі геджи кундуз чалыша. Нокталарны Ахмежет мемуриеты герлештірді. Олар керекли шейнен донатылған. Февкуляды вазиет вақытында есе бу ерге ажиле ярдым машинасы йол ала. Режим работы с 8 до 17:00. Это пункт обогрева круглосуточный. Он пока один стационарный. Если, конечно, мы видим, что прогноз длительный минусовой температуры, то будет принято решение о разворачивании мобильного пункта обогрева. Мобильный пункт обогрева представляет собой палатку переносную, буржуйка, стулья, столы. Ахмежетлелер ве Кырым пайтақтының мусафирлері суықлардан насыл құрчаланалар. Бұл біздің телевизион тақымымыз берген суаль олды. Теплая одежда и быстро идти, и все хорошо. Нормальная погода, отличная. Варежки, теплые сапоги, пошел себе. Одеться потеплее, ну что, обуться потеплее, я не знаю. А что делать еще? Выпить горяченького чего-нибудь. Больше двигаться, как можно быстрее. Вот смотрите, вот мы с внучкой идем со школы, я вот за ней приехала. И вот сейчас мы быстренько так и побежим. Горячий чай с собой носить в термосе, согреваться тоже, ну плюс к тому, что быстро двигаться и тепло одеваться по погоде. Синоптиклерінің малюматына көре бүгін гече Кырымда ава арареті 13 градусқа же сувый жағы бекленілі. МЧС хадимлері февкуляды вазиет олған вақыт ярдым көстермеге азырлар. Ава бірден денішкен заман құртарыcılar Кырымлыларны қапсызлық қайделеріне диққат айырмаға чағыралар. Мұтлақа башынызға шапке ве шарф киіңіз. Ачық havada 2 saatten ziyade bulunmanız, kaloriyalı as olған диеталарны tutmanız. Қызынmaq için içkicilikке берілменіз. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Бүгін мемлекетіміздің эпосали оқуф юртларының студентлері ерлайжақлар, ойнайжақлар, вешенленеджеклер. Қырым Одеслік педагогика университетінде умум Қырым ел студенті конкурсының нәтижелеріне шығарылды. Ярымадада бұл байрам насылқа етілген ақта бізім нев беті келіп қамыз. Тибет академиясының бірінші курс студенті Амандип Синг Қырымға Хиндистандан келді. Ойында рус тіліне огрені башланды. Ананелерге де алыша. Ама Русия студентлерінің НСАС байрамыны ерлікі бұ қайдетмеге азыр. После занятий мы с друзьями планируем посетить кафе и устроить праздничный ужин. Мы пришли в этот мир, чтобы получать знания. Быть студентом – это здорово. Қырымда бүтін мемлекетте олғаны кібі студент күніні январ 25-де қайдетейлер. Тамам бұл күні императорчы Елизавета Москва Девлет университеті ачылуф әміріні емзаланған еді. Ама бұл байрам тек император Николай I вақытында бүтін Русия елі олды. Ярымада студентлері үшін Қырым Одеслік педагогика университетінде гала концерт тәшкілі олынды. Мұнда ән яқшыларыны сечтейлер. Кереш Девлет Денис технологик университетінің 4-ші курс студенті Артем Хистенко спорт номинациясында ғалип чықты. О тапталибе олған вақыт денежде олмаға қарар алған еді. Основной вид спорта – это спортивный туризм. На втором месте у меня это яхтинг. Белі олғанына көре студент ичбір вақыт ратланмақ имкәніні қачырмас. Қалқарасында айталыр, сонсыз мерасимлерден оларны тек сыжақ сессия четлештіре. Учеба должна всегда стоять в приоритете. Но вместе с тем, чтобы они не превращались вот в таких зануд, как говорят ботаников, поэтому всегда для этого университет и другие организации открывают огромное количество возможностей для своего досуга. Русия студент күні құруджы вемемарчылық академияда да қайт етілі. Талибелеріні қайырламақ үшін Девлет Шурайрейсы Владимир Константинов келді. Оқайдеттіке студент вақыты аятның ән яқшы дәвірі сайыла. Әмді ән месулиетледір. Русияның ве Қырымның келечегі тамым генчлер иле бағлыдыр. Владимир Константинов әмді студенттерге Русия президенті сайландылғаны ақында қатырлатты. Да, я со своим выбором определился, надеюсь, что я выберу. Бүгін әпісі студентлер үшін сессия екінленді. Демек, оғде оларны чоқ бекленелген қыш тәтелері беклей. София Шукурова, Султан Еситакаева, Асан Зивадинов, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Игорь Лукашов Ахмежет бала бақчаларыны зәрет етті. Мемориет башы группалар ве одаларадаки тербиелев шарайтына донатылғанына ашайт блоклар вазиетіні бақып чықты. Бала бақчаларының реберлері мэр или меселеріні музыкереттілер. Оджалар ве тербиеджілер өз севелеріні дайма мукемелештірелер деп қайтытты Лукашов. Мы продолжим работу по детским садам, школам, объедем каждый без исключения. Уже заканчиваем объезды.
заканчиваем объезды, поэтому будем делать выводы по этому вопросу, будем рассматривать. Это как бы карта на будущую работу по благоустройству садовых школ по различным направлениям, где нужно проекты делать, где нужно крыши менять. Работы еще очень много. Понятно, что все мы еще далеко нам до того, чтобы все закончить 100%, но тем не менее движение вперед будет очень серьезное. Қырымда дистанцион тасыл мәселелері ве оның инкишаф yolları öğrenili. Қырым Одеслік педагогика университетінде ilmi ameli конференция кешті. Оның мақсады алимлер, ожалар ве амелиятчыларының күчлеріні бірлештіріп, тәжірибе ве фікірлер ile пайлашмақ. Бұндан ғыры Қырым Одеслік педагогика университетіні açıq дистанцион тасыл инкишафы адлы умумрусия лейхасына кірмеге планлаштырылған. Ялтада полис хадимлері ерлі сәкенде наркотиклер таптылар. Экспертиза нәтижелеріне бинайын ондан тартып алынған шей туз деп адландырылған маддедір. Оперативниклер бұ өсімджилік мақсулатыны чекіп алдылар. Наркотикнан бір қысымыны әркек әнді өзі үшлеткен, қалғаны есе янында тұтайды. Бұ адамға 3 yıl хажиапске алына білі. Владимир Высоцкий жадына sevgenler бүгін совет актері, шайыр ве музыкант доғанының 80 yılығыны қайтеттелер. О құрымда чоқ керелер бұлынды, концертлер берді, фильмлерде шықты, бірқаш түркісіні мында язды, оларының арасында «Эфсаневи черные бушлаты» адлы ері. Бұл санға Қырымда Владимир Высоцкийның бірінші музейі мемориаль тақта ве аллея açılды. Музей ерлешкен ерде 1970 сенелерінің башында шайыр ве бард концерт ile чықышта болынған адам. Тақта аллея ве музей яратылуына бұл ерде çalışқан муәссисі пара айырды. Бұндан қары Владимир Высоцкийның оғлу Никитадан рұхсет соралды. О яқында Қырымға өз концерт ile келген еді. Керечнің мерkezінде қадими таш тапылды. О аман-аман 15 асыр евесіз сақланылған еді. Антик баш ташлар культ мемори иншаатларының парчалары, кемерлерінің яшы Мысыр пирамидаларынан да бұйық, яғни 4000-ден зиеде. Тәфсилатлар біздің левхамызда. Қырым реставраторлары қадеми варварларының фрескаларыны құртаралар. Урышны ведени мирасимны белгісіз муэлиф антик дүрбе деварларында тасвир еткен. Ер түбінде Керченнің мерkezінде о аман-аман 15 асыр сақлы еді. Мы с вами сейчас буквально прикасаемся к истории. Вы вдумайтесь только, этим фрескам 1500 лет. Бүгін сейіржелер музейде фресканы көрмелері üçün ресімлеріні ағыр блоклардан пүтчіп алмаға керек олды. Бойлы экспонат ақта белі тарих музейлері де арзу етелер. Это не совсем обычная, уникальная технология. Обычно снимается просто штукатурный слой. Но мы решили максимально сохранить эти изображения. И, как вы видите, они в целости сняты со стен. Варвар қабилелер ресімлері халықлар көчівінің сейрек шатлықлары. Бұ уникаль артефактлар Қырымда онларнен сайла. Абсолютно разнообразны, и их временной период, он от 7 теперь уже века до нашей эры, до сегодняшних дней. Конечно, их тысячи. И вот я вам назвала 15-20 тысяч. Только в этом году мы ожидаем музейных предметов. Айры артефактлар ве қадеми қасабалар бұйық тарих үшін белі олмаған районларда тапыла. Бүгін Қырым көпірі тікленілген ве араба yolu құрылған ерде. Археологлар ерні қазалар, ерні, емде су түбіні. Қара денізде тапылған баш энді сенсация олды. Ведутся споры и о ее датировке, и о том, что это такое, каким образом она служила людям в те далекие от нас тысячелетия. 30 археолог экспедиция тек кечкен сене беңлерде шей тапты. Керамик савутлардан алтын илванларға же. Керіч музейлерінің хадимлері яны экспонатларны зорнен қабул етіп кетіштірелер. В данный момент это еще монетный диск. Под вопросом монетный диск, потому что рельеф здесь не читается. Вақыт кечкенінден тусыны жойған демір кечегі музей кебі алтын копик кечевіріле. Лекін сық қалды артефактлар реставрациясы бір қач ай девам ете. Сергіде тақдим етілмектен евел оларына өгренмек ве қайд етмек керек. Керіч музейінің фондлары яны экспонатлар или еп толалар. Тарихчилер бұны ақиқи археолог бум деп адлайлар. Олар еменлер эсас сенсацияларда огде. Бөлелекнің янымыз сонына еттім. Мен сізге яқшамлар тілейм. Эфирде көрішкенже, бізілі олыңыз.